Pondok Pesantren Al-Mizan not just Islamic boarding school. Al-Mizan is a place to gain knowledge, seek experience, and become a second home for students. At Al-Mizan, we are told to be useful individual for the outside community. Pada akhirnya, kami mampu membangun panggung yang megah dan indah dan tertutup selama karya Panggung Gembira Optimistic Generation 637 2023 dari santri berwawasan Islami berkolaborasi untuk kemajuan negeri. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pagelaran seni Panggung Gembira 637 Pesantren Putri Asuhan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Lamongan secara resmi kita buka.